Bizitza ez da norabide bakarreko bidea. Aukera asko agertzen zaizkigu bide horretan. Sarritan, ezusteko gogorrak ere jasotzen dira. Kolpeak, baina erronkak eta ametzak aurrera eramateko erabaki tinkoak hartu behar dira. Norabide zuzenak hartzeko gaitasuna ezinbestekoa da. Holakoa da mendia, holakoa izotza, holakoa bizitza. Ales naz, eta hona hemen nire abenturaren pasarte gogorrenetariko bat. Negua da, hori da bidai honen ezaugarri garrantzitsuena. Gasenbrun batera igotzea, gutxi ez, eta neguan egitera ausartu gara. Normalena, udan igotzea da. Nire sokalaguna den Carlos Suárez ere, jakitun dago aurrean daukagun bidea ez dela batera erraza izango. Acabamos de llegar a Escardú, ya se ven las montañas nevadas, se ve otro Himalaya totalmente diferente desde el aire, ¿no? Claro, desde aquí, desde el avión es muy cómodo y muy fácil verlo, pero ahora lo vamos a comprobar. Eskerrik asko, Carlos, eskerrik asko. Basque is number one boss country. Working. You are the boss? I am the boss of main boss? Avunchur Pakistan, and the big boss of Avunchur Pakistan is Ali Shigo. Burua, neu naizela dio, baina oso oker dago. Espedizio batean, azken finean, denot daukagu garrantzi berdina. Samararitatik hasita, mendizaletaraino. 7 mendizale gara gure taldean. Bakoitza, munduko mutur batetik etorritakoa. Banakako 7 mendizale baino gehiago. 7 lagun talde bat gara. Winter is coming. Ahí va nuestro panel solar. Si llega esto al campo base, va a ser un milagro. Alex, esta no es la furgoneta que viniste el año pasado. Increíble. Bideetan zehar, toki asko ezagutzen dituzu. Persona askorekin egiten dozu topo. Eta askotan, lagun onak egiten dozuz. Horrelako harremanak ez dira gautzen. Naiz eta denbora eta distantzia handiek banatzen dituen. Ez gara mendia egotzeko soilik etorri. Espedizio honetan, jente ezagutzeko eta ondo pasatzeko denbora eukiko dugu. Eta horretaragoa sointze bertan, abentura bila. Beste gauza askoren artean, Carlos sekulako artista da base saltoan eta parapentean. Maizu bat da. Eta ni berriz, lehen aldiz esperimentatzeko irrikaz dagoen ikaslea. Xarraio, aurrera! Ja, ez da erraza, eta zer? Nienaz atzean geratzen denetakoa, Pero vaya huevos que tienes, tío. Escucha, que si hubieras tenido algo de experiencia, pero que normalmente se hace un curso. Joder, se hace un curso, aprendes a manejar, has salido ahí volando. We are going to fly.
Ekipo guztia jaso ondoren, mendian pentsatzen hasi naz. Gero torbilago dau. Eta horrek, bururi jartzen dau. Baita motio hau ere. Nasketa berezia da. Ederra. Poliki hasiko gara. Baina biharko bide tartea ez da erraza izango inorentzat. Hemengo errepideak oso arriskutsuak dira. ¿Qué andas allá afuera grabando? ¿Qué haces? Pero ven para aquí adentro, ¿no? Que andes grabando ahí afuera. Ay, me voy a quedar quieto. No tienes necesidad de pasar frío antes del tiempo. Es una de las primeras veces que vamos a estar al borde del precipicio. Esto va a ser una constante en esta expedición. Karakoruneko errepideak ez dira ia erabiltzen eguan. Hainbat glaziarrek zeharkatzen dute bidea, eta zubiak ez daude pisu asko jasatzeko egokiturik. Gauza batzuk kotzetatik kanpo eraman behar izan dugu. Errepide hauek egiten urte asko pasa zituzten, eta garai hartan esaten dutenez, kilometroko langile bat hiltzen. Nos miramos todos por los extraños que somos todos aquí. Zein garrantzitsuak diren begiradak. Begiraden bidez, zetasun asko ezagutzeko aukera daukagu. Samalari hauen begiradak bizitza gogor bat daramatela erakusten digute. Baina horrek ez die begietako dildira kentzen. Horrelakoa da euren bizitza. Natural onartzen dute. Ez dute besterik ezagutu. Mendia euren partea da, eta eurek mendiaren partea. मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ वो नफियस बात दा पानी दे Negoziazioak amaitu dira. Espedizioa osatute dau. Gora egiteko ordu aldu da. वो नफियस बात दा पानी दे के हर रगे हर जाई हूँ वो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना El primer día hay que frío. अते जिसे बूटी लाई हूँ पीर मेरिया Dos de los porteadores se han metido en el río, se han colado hasta la cintura y aquí están intentando secar todo un poco como puedan, ¿no? Neguak ez du broma askotarako tokirik ikusten. Ezin da erretan momentu batean ere galdu.
Bihar, kanpamentu nagusira abiatuko gara. Eguneko etapasi aurretik, indarrak hartzea oso garrantzitsua da. Kanpamendura heltzeko amoratzen nago. Gozari eder, baina eskasa hartuta gero, bagoaz denok aurrera. Gara kanpo nagusira. Toki lasaia dirudi, baina 5.100 metrotan gaude. Hemen, mendiaren arriskuak eta guraldiak asko zigortu gaituzte. Gogoan neukan, denboraldi baterako gure etxea izango den tokira heltzeko. Hogar dulce hogar, supongo, ¿no? Hace un frío que pela, ¿no? Siempre aquí, si no hay manera. Y eso que es una tienda cojonuda. Deskantzetako ordu aldu da. Ea bihar eguraldi hona ataratzen dan. Gorantza abiatzeko, aklimatazioa ezinbestekoa da. Un frío ya que te cagas, nada más salir del campo base, que es toda una odisea, ¿no? Bueno, hementxe gauz, hongo direz, 32-34 gradu zelazpitik. Eta, bueno, ea kapazakaren repisa bat egiteko rizotzien, edo bestelan, badago zeharkaldi betor, nire ustez, luzerik eta gorrena dana. Carlos! Begira zelako lur jauzia. Beldurgarria benetan. Beldurgarria eta ederra. Estamos a 5.400 metros. Parece mentira que estemos tan bajos, pero en realidad hemos ascendido bastante a metro que ganas de altura. Hortik joan behar dut. Gero hortik eta handik. Mendian poliki joan behar dugu. Igotzen dugu metro bakoitza lorpen bat da. Talderana oso garrantzitsua da. Soka berria gorantzera matea ezinbestekoa. Helburua lortu nahi badugu, sufrimentua onartu behar dugu gure bide laguntzat. ¡Apa, Carlos! ¡Una cuerdita más! ¡Puta madre!
Aquí estoy, que está a punto de anochecer ya. Estábamos intentando llegar al campo 1, pero se está haciendo bastante difícil. Nos hemos dado una paliza tremenda. Alex ha llevado un mochilón todo el rato y está intentando ahora subir un poquito más arriba, pero estamos jodidos. Yo creo que ya quedan todavía casi 200 metros. Se nos va a hacer de noche rapelando, pero bueno, ya es lo de menos. Gaurko eguna bukatutzat emango dugu. Guazen berantz. Sí, ideal para empezar a bajar. Lo que nos queda todavía. Espero no enrollarte mucho la cuerda. Ba ez dozu lortu, Carlos. Joder, en las últimas ya. Estoy deseando llegar al campo base, por decir algo, ahí ahora 30 bajo cero, ahí a dormir, pero bien a gusto con mi buen saco. Esto me pasa por juntarme con Alex, chico. Cansados, ¿eh? Ha sido un palizón hoy que nos hemos dado para calentar. Joder, para calentar. Para calentar Vaya motores. calentamiento de 1000 metros, 1000 metros de paredón que nos hemos hecho, sí, sí. Además que es un paredonaco de 2000, ¿eh? Gaurko guraldia ez da eskalatzen hasteko aproposa. Beraz, nire lagun Maiorra bisitatuko dugu kanpo militarrean. Zelako estropesua, deskuido txikienak presio altu egia dauka hemen, Karakorunen. Fíjate, manoplas del ejército. Hay de todo aquí, macho. Made in USA. Ay, qué buena, ¿eh? Qué gracioso. Ay, es que la vida como es. Vamos a hacer un salto de paracaidismo. Estamos a 4000 metros. Fuera, dentro, fuera. Qué gracioso soy, ¿eh? Les mains en l'air, c'est un son pour le Pakistan. Rap ouvert et blanc, pour son plein, prêt à faire couler le sang. Fier de ses origines et de son pays, c'est pour toutes les âmes comme d'hab. Pakistan, Zindabad, tout le monde les mains en l'air. C'est un son pour le Pakistan. Rap ouvert et blanc, pour son plein, prêt à faire couler le sang. Fier de ses origines et de son pays, c'est pour toutes les âmes comme d'hab. Pakistan, Zindabad, c'est parti. El despacho oficial del Mayor, ¿no? Del ejército, del campamento de los militares. Je me présente, BA-KOS. Pakistanais, fier de l'être, impossible de nous taire. C'est pour tous les verts et blancs, ceux qui représentent le Pakistan. Une minorité, t'inquiète pas, bien représenté. Pour faire du genre, ça fait le schéma. Répartis dans les magasins, le restaurant, le bâtiment. On roule en grosse caisse, marque un nombre de préférence. Entre nous, toujours soudés, prêts à faire trembler la France. Nous, c'est pas les Grecs et les sushis, c'est le salem et les rotis. Tous les darons investissent sur PH et des terres font des coquilles. On dit si, à chaque six, la Freddy. You are capturing me continuously, Alex. Sur PH et des terres font des coquilles. On dit si, à chaque six, la Freddy. Aixe gogorra hasi da. Eta hobe kanpamendu nagusira joaten bagara. Gauean ekaitza izango dugula dirudi. Zutik utziko aldio dendak. Bueno, vamos a intentar cerrarlo, ¿no? Dale que está pegando, ¿eh? Tengo los dedos totalmente congelados. Más que dedos ya parecen manitas de pollo. Solo para meterme en el saco y me he quedado con los dedos que no los recupero.
Tamar, sí. Lasaitu da apur bat gaua. Elurra barruraino sartu da, eta txarrena hotza da. Ea lo hartzea lortzen dugun, eta bihar ikusiko dugu ekaitzak eragindako kalteak. Joder, vaya noche. Y eso que estamos en el campo base. Ahora estamos yo cayendo a 7.000 metros. A 7.000 metros lo he pasado yo mejor, he estado yo más a gusto. Que aquí, macho. Joder. No, tenemos un problema. Puf, hau da dekogune. Hau da gazenbrun bat, karakoruna neguan. Baina horrela ezin dugu jarraitu. Hau biziraupen kontua da. Hemen mendian ezin dugu denborarik altu. Dendak konpondu behar dugu. Llevamos ya una noche sin dormir, toda la mañana entera luchando con las tiendas. Estaba bastante jodida la cosa. Si uno de los polacos directamente en mitad de la noche ha volado fuera, se ha salido volando, ¿no? Ha sido capaz de coger el saco cuando se ha ido hacia otra tienda, su tienda ha volado literal y no se ha encontrado. Bueno, no se sabe dónde está. Bukatu da behingoz egun gogor hau. Ea gaur hobeto deskantzatzen dugun. Biharko, eguraldi ona iragarri dute. Beraz, nire lagun Nizarrek, Karlosek eta Hirurok gorantz egingo dugu goixean goix. Paretaraino heltzeko bidaiotxo bat dekogu. Ezin dugu despistirik eduki tarte honetan. Erraza badirudi ere, ezin gara fidatu. Good morning, how are you? I think no wind today. Wind, no wind. Yeah, no wind, yeah. And it's hot also. Yeah, hot. Pues nada, he desayunado príncipe de Kelar con chocolate y me ha sentado de maravilla. Me he arrepentido de todos mis pecados ya. Pero bueno, ahora vamos a intentar ir hasta el campo 1, ahí hasta 6.200 metros y a ver qué tal. Además hoy hace calor, o sea que está perfecto. Calor considerando lo que es esto. Gaur elurra da.
Carlosek kristo motxila handi igo du neno. Dirudienez, ez dago ondo. Berantz joateko asmoarekin ikusten dut. Toma, amiguete, Alex, tu mochila, cojonuda. Ya he colaborado, ahora me bajo. A ver si recupero un poco. Tengo los dedos congelados. Luego me ha sentado fatal el desayuno. Continue it, okay? You and me. Yeah. Zelako eguraldia. Hor dau Carlos. Oinak berotuten saiatzen. Nizar eta biok bakarrik agoz hor maizostu honetan. Lehen kanpamenturaino heldu behar dugu, berriz jaisteko. Elkarri begiratzen diogu, eta ez dago inongo zalantza espirik, ni beretzan dago, eta bera niretzat. Guazen ba. Pesca, mover. Luego si sales, pisar a mí. We reached before. Come on. We wait here, but very hard condition. Very strong wind, too cold. We going down and we talk again in the base of the wall, okay? Hello, this is Alex. Witness are in the base of the wall. Best come over. Buen trabajo. He dejado un termo ahí para que desvíais un poquito. Ah. Mentxe gauz, alzierraren erdian. Goizeko 7 irten gara. Carlosek buelta mandu 5.600 metro aldera. Eta Nizar eta biok, lehenengo kanpora jarraitu dugu. Bakoitzak, 20 kilo motxilakin. Eta oso nekatuta gauz. Joder, hay que levantarse ya, que llevamos muchas horas aquí y hay que hidratarse un poco, ¿eh? Mendiak, baliabide asko ematen dizkigu bizirauteko, aprobetxatzen jakin behar dira. Adibideriko berena, ura da. Kampamentu nagusian, giro hona edukitzea ezinbestekoa da, espedizioak aurrera egingo badu. Ezin zara momentu guztien, etxean utzi dozun familian pentsatzen egon, hemen gaude, eta burua hemen eduki behar dugu. Bestela, zoratuko ginateke. Momentu honetan, hau da nire familia. Lagunak, baltiak eta zamalari guztiak, talde osoa, lehenetik hasita azkeneraino. Ura edan eta dantza egin ostean, parapentegaz, egan egiten saiatuko gara.
Dance off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, you never had a chance, and no one even knew it was really only you, and now you steal away. Take him out today. Nice work you did. You're gonna go fuck it. With 1,000 eyes in a good day sky, hit 'em right between the eyes, hit 'em right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes, see 'em running for their lives. Strolling out of line and drifting closer in your sight, so play it out and wide awake. It's a scene about me. There's something in your way, and now someone is gonna pay. And if you can't get what you want, well, it's all because of me. Now dance, fucker, dance, man, I never had a chance, and no one even knew it was really only you, and now you lead the way. Hegaldi saiakera batzuk egin eta gero, oso nekatuta gauz. Eta sekulako gozea dekugu. Ea zer prestatu digun gure eskualdari adituak. पुलिस च भर्ती हो गया मैं, पुलिस च भर्ती हो गया, पुलिस च भर्ती हो गया मैं, पुलिस च भर्ती हो गया। Carnecita picante, me encanta. More delicious. Delicious. More spicy. Mira, look here con el pimientito. Voy a intentar coger el plato de pollo antes de que se lo acabe este porque veo que se lo va a acabar. Ya, te veo bien. Menos mal que el base está más o menos a gusto. Se come a gusto, tenemos visitas de militares y toda la leche. Indarra berritu dugu safari honi esker. Biharko helburua lehenengo kanpora heltzea da. Eta bertan gaua pasatzea. En un ambiente bestial aquí, ¿no? Está alucinante, sí. Gerfried, ¿ya? Take it. Campo 1, ¿no? Sí, aquí a 6.200 metros, pleno invierno. Y la verdad es que la situación está jodida. Estamos al puto límite. Aquí estoy en el campo 1, dejando a Alex ahí que suba con los demás, con Cetric y Gerfried que han subido antes. Y nada, acabo de vomitar un poquito, ¿no? Cosa que confirma lo mal que estoy, ¿no? Estaba esta noche pasándolo muy mal y solo pensando en cómo subir, y por la mañana lo único que me venía a la cabeza era bajar para abajo. Y he dicho, hay que llegar arriba como sea. El game over para mí. Parece que el de volver me había sentado bien por un rato, el ir sin mochila parece que vueles, pero era solo por un rato, ¿no?
No hay manera de alcanzar a Alex. Siguen adelante, está también Darek ahí más adelante. Y las condiciones pues están malas, ¿no? El cabrón está ahí arriba y con mochila y todo tira rápido. Es un puto vasco, pero de los de verdad. Ordua, Carlos, lehenengo kanpamendurantz. Han itxarongo dost, gero biak kanpamendu nagusira jaisteko. Nik gorantz egingo dut apurbek gehiago. Berantz joateko ordua da, gaurkoz nahiko. Carlos, hartu nire motzela. Lauterdi tirez eta laster ilunduko dau. Está bien, ¿no? Para salir huyendo de aquí. Joder. Buena hora. Palizón tras palizón. Ahora me parece que cualquier 8000 en verano no es nada. Luego tiene lo suyo seguro, pero estoy en las últimas ahora mismo. En las últimas. Hotz handia jasan behar izan dugu. Gaurko igoerako baldintzak oso saiak izan dira. Behatzak guztiz izoztuta dekoaz. Kontu handiz zaindu beharko doda segun batzuetan, behintzat. Ondo sendatzeko. Bueno, gaur martiak bi, hemen zera gobe kanpamentuan, kriston egunaldi polita urten dau. Da atxo, bueno, nuaz atemakarri gelditu nintzela, baina bai galdu dutela nire ondoan egondan zutaberik garrantzitsuena, ez? Carlos da hori, ez? Eta biek urte ginean urtarriak 12an etxetik, genekien martxoaren 10ean bueltatu beharra ginela, da euneko unean Carlosek, ez? Lanagatik eta gero ezin dau izin luzatu gehiago uzpe izin hau, ez? Azkenien, ebatzi hartu neban, hemen gelditzeko, ez? Atxo bertan, ez? Baina benetan, eskerrak gaur eguraldi polita urten dela, ez? Atxo kamarak ere jarri nituen, baina nintzen ausartu, hau elkarrizketa hau grabatzera, ez? Benetan egun gogorra izan zela txokoa, ez? Goizeko 10 aldera Carlos alde egin zuen emetik.
benetan agurra sunkigarria, hotza ere pitintxu batez. Ez ginen ausartu denbora asko elkar bezarkatuten ez, negarrez joan zen, eta nire ere negarrez txiostan ez. Baina, indar hartzu egon badenaz ez, da mendeko da zen azkenengo 10 egunek, 10, 15 edo 20 egunek ez, ozinio martean bien gauz, negua 21 bukatzen da. Saiatu indartxu goten, sasoitxu. Alex, my friend. And very strong. You see? Let's go. Badoan izar kanpamendu nagusira. Hemen, lehenengo kanpoan sekulako aisia dago, eta berantz jaisteko erabaki hartu dugu. Hor dago Cedric, denda aixeren kontra hobeto babestu nahian. Orain, nire txanda da jaisten hasteko, baina lehenago apur bat edango dut indarrak hartzeko. Gongo argitxi gora bera, 5.800 metrotara. Nahi ordu terdien lehenengo kanpalekuan nagoen. Hemen egunek harindi joazte ez, oso askar ez. Txertuten zarenerako berriz ere loiteko sakoan zagoz ez. Bizimodua hemen neguan esalei, bekapamentu bat deko zule, dana deko zule, baina benetan ez da horrela, ez dana deko gu, baina benetan gogorra da bizimodu hemen ere. Baina guk aukeratzen dugu hau bai, da nahiz de gogortasun horren barruan, nire ustez badago gauza polit bat, eta merezi duena ez. Beste barik, txikotxuet. Bezarka handi bat, beti nire amari da nire iteri. Geur, nire ustez, ez da gailurra lortzeko egunik hoberena. Ez dio susmonik hartzen. Egun hauetarako iragarri duten eguraldia ez da proposena, baina Gerfilek, Cetricek, Nizarrek eta Tamarak gorantz egin dute gailurrera altzeko asmoarekin. Azkenean, nire susmotzarrak alde batera utzi doaz, eta taldekideak laguntzeko prest, haien atzetik irtenaz. Paretasu amaitzerakoan, Tamararekin egin dut topo. Cetric, Gerfil
eta Nizar aurreratu egin dira, baina bera blokeatuta dago. Ez da denda montatzeko gai ere. Hemen aurkitu dut, ez aurrea, ez atzera, ezinean. Tamara rapelatzeko gai ere ez da. Hemen nago, eta nire erantzukizuna Tamara gaz gelitzea da. Ezin da egoera honetan hemen bakarrik gelditu. Biok batera beste bide bati ekitea erabaki dugu. Gazenbrun batean hegoaldeko tontorrerantz abiatuko gara. Atzo, kanpamendu nagusitik ertzeraino igo nintzen, eta gaur, Tamara eta biok Ego Gazenbruneko gailurra egin dugu. Zein ederra. Baina, laino arriskutsu bat zartzen hasi da. Temperatura asko jaitsi da, eta ixe gogorra da bil. Hemendik ikusten da Nizar, Gerfil eta Cedric, Gazenbrun batean gailurretik hurbil dago zela. 300 metro geldituko zaizkie. Puf, nire behatzak. Tamara ere larri dau. Ezin gara beste atzetik joan. Egoera kritikoa bihurtu da. Berantz joateko bidea hartzera behartuta gaude. Mierda! Osta, jeistea lortu dugu, zaurituta gagoz, baina bizirik. Beste lagunekaz, komunikaziorik be, aztekogu. Inongo berririk ez. Militarren medikuek behatzi izoztuetan sendagaiak jarri dizkiate, baina nik ezin ditut laguna burutik kendu. Bihar harremanetan jarriko diren itxaropenen ez nago. Gerfit, volvés a mover. Never reply, Bi egundaro aguz Nizar, Gerfil eta Cedricen berririk gabe. Kanpaleku nagusian ardura handia dago. Egun hauetako guraldia oso gogorra izan da, eta haien berririk ez izateak larritasun areagotzen dau. What we can do, we can try to organizing a team who will go up, but believe me, would be not easy because weather is very bad. On 7,000 meters there is strong wind and no visibility. Oraindik etzipenerako tarterik ez, erreskatelanei ekin behar diegu.
One is now. Initially in the morning, they gave me a message. Ez dugu sorte honik izan, ez dugu haien arrastorik ikusi, eta ez dira gurekin harremanetan jarri. Pasetan den ordu bakotzean, bizirik topatzea, saiagoa da. Thank you very much. Tamarak asko eskertu dozte beren ondoan geratu izana. Egun hauetan, erreskate kontu guzti hauekin, buruari buelta asko mandotzadaz. Eta pentsatzen hasinaz. Agian Tamarak bera salbatu nahuelani. Igotzean, bera topatu izan ez banu, behar bada, desagertutakoen zerrendan nire izena ere agertuko litzateke. Inork ez du itxez esan nahi. Lagunaren azken itxaropen izpia zapustzeko bildurrez. Baina nabaria da, jakine. Less than half hours. Best can to perfect. Please try to give us your position, please. Our people is very worried about you. Try to contact, okay? We try to organize a party to help you. Espedizioko lagun gehienak badoaz. Nekea nabarmena da. Egun asko izan dira. Eta ezin dute gehiago jasan. Askok, izozketak az dagoz. Eta horrek jitxiera aurreratu dau. Ni hemen geldituko naz egun batzuetan. Ezin dugu jada desagertutako lagunak berreskuratzeko ezer egin. Baina hemen egon nahi dut. Egunak luz egiten dira. Buruari buelta asko ematen dizkiot. Beti irudikatu izan ditut nolakoak izango ziren egoera txarrak. Baina honelako egoera batean egon arte, ezara konturatuten zer den benetan. Galeraren mina ezin da kontrolatu. Amorruz betetzen hau ezer egin ezin izanak. Hemen ez dago nori erruri bota. Mendia horrelakoa da. Baina bizitzak norabide desberdinak ditu. Eta guztietatik ikasi beharra dago. Erabaki honetatik eta baita arraskutsuegi izan direnetatik ere. Beti ikasten dugu. Beti. These are Hussein, these are Satpara. Satpara is the village, and I prefer to put I choose for the village name, not for the family name. Okay. Mr. Gerfried Gossel from Austria, Mr. Cedric Hallen from Switzerland, lost on G1. I prefer to put also winter on 2012 because we don't, we know that I lost in G2, in G1, sorry, for sure. But we don't know exactly the day that we miss our friend, our three friends. I put maybe near my camp, just now at 5 o'clock in the afternoon, we make a small ceremony. Okay. All of the members and also you from army friends. We make a small ceremony for 3 friends of us. Okay. Maybe half Catholic, half Muslim. Okay. And we pray for them
and for families. Yes. No, only 40 minutes for traverse. Mendiak tragedia asko dakar, baina baita zoriontasun handia ere. Mendizaleok arriskuak onartzen doguz, gure erabakia da, baina merezi dozku. Mendiak kendu baino askoz ere gehiago ematen baidozku. Bizitzak mendie pesela bide desberdinetekoz, baina niretzat norabide bakarra da, segi aurrera.